Musumbi ni wailite kuya maundu ma siasa ute na inene ya kuhusu sindu ila anainji ukwikala ayiwa anainji maikulia etung'ateka niki kindu kimwe nitukuona mavinda amwe aithi mikutanoni akaazia shani kuthukuma na mundu ulo kuthi sibitali ewe aive mbesa hakuna ripoti kwa polisi kindu kiuwe ni wati ita kamana kana andu ni maenda hospitali na makaivithwa na mena sha na mayema isha yemo materia ba hospitali weni wati ita kamana kana kindu kiu nikithi akili ou undu anainji kwa ground meweta nundu mwanainji ndathi hospitali akaazia nubingiwe hospitali sha ndi na thukuma sha ithukumie tondu pai kindu kingi withi ndate kuiva mbesa na yumala yino kwa Musumbi ni atianie na sindu isu cionenwa ni anainji wetha nukwenda kwithia endu na anainji atianie na sindu ila anainji mekuweta sio masumbwa skulu ciana miaka ila ivitukite Musumbi pesi anaita izo sioka skulu si pesi anaita izo the school universities nundu skulu itiitwe yu ya andu ala membesa matono somethia ciana pala katiba nikaiwetete kana kokote nikailite kwithia katona ku access education lakini system yake ya funding model ndi kuthukuma mpaka ciana ila cia maskini ni ciekete kuthi school ndisikane na kielelo cha utila ciana ila ndiwa kana ciana ila maskini cieke kusoma hii kana kielelo chake ni chao atianie na sindu isu nundu musiaindesa kwana kwazia kana kake kai kuthi school kai ke school na asiaima asia kana kayu the school nake eungama kazia ciana cionthe funding model yake ni kuthukuma whereby it seems nitavena thina wa funding model yake na ndekwenda kwitikila kana vena thina musiaindesa kuthi kwazia kana kakwa nikaemeiwe kana nyeni ni emeiwe ni kumya fees nake kana nikaendie school na nituonete na bawitina serikali ila ipetukite serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru ciana ciisoma ona kwa kutaingwa kindu lakini serikali yake ciana yiusoma kwa uniama nepena thina uboni wa skulu na uboni wa hospitali na yeka kuona andu tame kumonea ila andu memutavya kila wailite kwika ta Musumbi na nundu ni wogililio vyu asia nukwika na nukwika aeke kukita kunena na meka mayivo nye tamwane ndi na ilite kumukulia atianie na wasia wa mwene ndi aeke kuatiania na politicians enzake atianie na wasia wa mwene ndi asiata na eko akethia na kabinda kabuthu lakini aye makuatiania na mwene ndi ayona andu acio anene tamaka mutethia vindani ya siasa kana vindani ya 11 andu acio maika mutethia nundu kura yothi thajimwe na kura ya 90 ni millions kwa ni apange mipango yake neza muno na athi mikutano ni ayeka kwi andu tutawapanga mapema nundu anainji nimo mapanga andu ala meusakua lakini andu ala meusakua maipanga wane serikali kwa hiyo ayeke kwi anainji tutawapanga mapema. That is not a good word to people. Thank you.